svojim mladim danima sam bio relativno daleko od medicine. Bio sam veliki zaljubljenik u astronomiju. Bio sam na nekoliko takmičanja, čak i pobjedio. I onda na kraju srednje škole je došlo do nekakve promjene. U jednom trenutku sam mislio da je ipak medicina nešto struka u kojoj bi mogao dati najviše sebe. I tako sam ušao u medicinu s idejom da ću biti neurokirurg. Međutim, na drugoj godini fakulteta, prvi puta kad sam se susreo sa slušalicama, odnosno stetoskopom s kojim se sluša srce, prvi put čuo kako zvuči srce na stetoskop, odlučio sam se da je to moja ljubav, odnosno, moram biti iskren, ljubav na prvi pogled. I taj čas, znači kada sam imao svojih 20 godina, rekao sam ja ću biti kardiolog. Evo, moram reći, nekakav dječački san koji mi se obistinio. Moja velika sreća da i dan danas, 30 godina nakon te prve ljubavi, ja volim jako svoj posao i uživam praktički u svakom trenutku ovog posla koji radim. Dolaskom u moju sadašnju bolnicu Magdalenu našao sam jedno vrlo pozitivno društvo. Mi ovdje mislim da na neki način gajimo baš tu jednu pravu prijateljsku atmosferu koja je mimo one profesionalne i stručne vrlo bitna ne samo za nas i za naše radno vrijeme, nego i za uspješnost našeg posla. Ni moji kolege, a moram priznati ni ja, ne volimo to isticati tako da ste nekome spasili život, ali u svakom slučaju kad se takva stvar desi, to nosi jedno ispunjenje koje, ja mislim, u drugom poslu je vrlo teško naći. Ja mislim da je najkvalitetnije kada čovjek koji radi medicinu shvati da je to na neki način poslanje. Vi morate dati sebe i, nažalost, morate sebe staviti koji puta ispred obitelji, ispred prijatelja, jer ako treba nešto napraviti sada, onda se to radi sada. Sa stresom se nositi koji puta nije lako. Kad dođete kući nakon stresa, onda sigurno jedna velika stavka je obitelj. Ja moram priznati, meni je onda uz obitelj stres release najbolji, ali bitan je i sport, bitni su prijatelji, a ako mene osobno pitate, ja nešto malo tenisom, kad stignem, to su planine i odlazak u planine, imam psa, sa psom znam otići sam bez puno riječi i to me jako lijepo pusti.